درود دوستانی عزیز، تمنا میکنم که همیشه صحتمند و بردم باشید. از سلسله صحبت‌های در موضوع کرونا ویروس صحبت نوبتی را این زمان منظور شما می‌گردانیم با رحیموف الهام، سردار شعبه طبی جمعیت هلال احمر. درود بر شما الهام. درود به همه شنوندگان. امروز میخوام درباره بی‌ضررگردانی و قاعده‌های دستشویی حرف بزنیم، چون مردم انتظارند موج نوبتی کرونا ویروس رو، یعنی باید متحده باشیم و باید از تمام قاعده ها بهره‌ور باشیم. بله، تشکر زیاد. موضوعی که ما امروز هم صحبت می‌شویم این گویم که موضوع بی‌ضررگردانی. در حالت بی‌ضررگردانی ما چی رو در نظر داریم؟ این بی‌ضررگردانی نه فقط گویم که بهداشتی دست، نه، ما درباره بی‌ضررگردانی جای استقامت، جای زیست ما نباید فراموش. آن جاهایی که جمعیتی که ما استفاده میبریم، یعنی که چی در سر کارخانه باشد، چی طرفخانه، دیگر جا، قاعده عادی که این زمان پیشکش شده است از جانب تشکیلات عمومی جهانی تندرستی، اما متاسفانه حالت میشه که ما از فراموش میسازیم همه چیز رو، از بین میبرد و متاسفانه بسیاری گولی مردمی که از سبب رعایت نکردن همین قاعده عادی گرفتاری سیریت شدن با همین بیماری. مورد دیگر است که سراول از چی باید سر کنیم که دستشویی دستانی خود. بله، قاعده دستشویی. بیاید الهام از قاعده دستشویی شروع میکنیم. خب، یعنی آدم از بیرون آمد به درون خانه. به درون خانه، یعنی که بهترش که نظام به همه مردم معلوم است، پیش از وارد شدن خانه، وقتی در خانه ما وارد گردیدیم باید دستامون رو شوییم. قاعده دستشویی در آن است که محلول صابون یا که محلول مایعی که برای دستشویی نه کم از 30 ثانیه ما باید دستامون رو شوییم. با آب گرم یا آب خنک؟ با آب شیرگرم، یعنی که دستامون نه هم نسوزد و آب خنک هم نباشد. بهترش که نه که قاعده اساسی نه کم از 30 ثانیه با استفاده برای همه قاعده هایی که بند دست یا تا اورنج، تا اورنج ما حتما باید بشوییم و نباید که هر یک چلیک رو باید علایده هر یک چلیک رو ما باید علایده بشوییم و نوک چلیکمون با همدیگر، یعنی زیر ناخن ها باید حتما. و دخترهایی که ناخن های آرایشی دارند این گونه ناخن ها، تگ ناخن هاشون حتما نباید فراموش سازن. با چی؟ با دستان خودشون. با شوتکای دندانشویی؟ نه، با همون دستان خودش رو بسنده می باشد. 30 ثانیه استفاده برای محلول صابون یا که محلول مایع صابون برای دستشویی، این بسنده هست برای بی‌ضرر گردانی، یعنی که برطرف نمودن همون ویروس که در عین حال ممکن در دست ما باشد. روی رو شستن حتمی است یا نه؟ روی رو شستن این چیز حتمی نیست، نه که بهترش میشد که اگر شما میشستید بهتر میشد، لیکن یعنی قبل از اون که روی رو بشن اول باید دست رو بشن. البته طوری که در برنامه پیشتر ما الکای و باید فهمونیم که اول باید دست رو بشن بعد روی رو، اول روی رو نشوین. نه اول بعد دست رو که در کنیم. و دوم این قاعده اساسی که ما باید رعایت کنیم، نباید فراموش سازیم، آنها این درباره چیزهایی که ما به خانه وارد می‌نماییم. طوری که شما میدونید در حالت پنشوی همین بیماری، یعنی که کووید 19، بسیار چیزهای آن که ما از دکان‌ها به خانه‌مون دسترس می‌کنیم، همون چیزها رو ما باید طبق قاعده باید بی‌ضرر می‌گردانیم. چون که ببینید چی طور منو ببینید، من مثال گپ، شما پس از به انجام رسیدن فعالیت کاریتون، یعنی که به خانه راه میزنید و در برابر خانه رفتنتون شما گوییم که بر یگان دکانی نزد خانگی می‌دارید، یگان چیز می‌خرید. ببینید دستاتون یعنی که نه دستپوش داره نه هیچی. خب شما نقاب استفاده می‌کنید بهترین، اما شما میتونید گرو دادن که ممکن 5 دقیقه پیش یا اینکه 1 ساعت پیش شخص بیمار با همون دستانی که اون، یعنی که در اون ویروس هست، همون چیز رو به دست خود رسیدگی نباشد. این رو ما نباید فراموش کنیم. الهام، یک سوال، چند ساعت ویروس در بالای میوه یا اینکه دیگر انواع خوردنی
зинда мемонад. дар дар пул масалан дар коғаз вобаста ба буду ҳаво тавре ки мо гуфтем ки ин вирус аз ихе дар маҷмӯъ гирем гӯем ки вируси бақувват нест нисбат ба дигар вирусҳо дар давоми 3 соат дар хунукӣ ё ним соат агар дар гармӣ дар рӯи офтоб ҳамагӣ зиндагӣ мекунад лекин мутаассифона вақти муайянро дорад ва ҳамин дар ҳамун вақти муайян шумо метавонед ки гӯем ки ҳамун чизро ҳатто як дақиқа метавонад нақш бибозад ки ҳамун ва дар давраи паҳншавии ҳамин беморӣ мо ҳатман аз тарафи кормандони ҷамъияти уламаъ ки аз ҷониби волонтерон ҳамеша пешкаш мекардем ки ҳар як чизи маҳсулоте ки шумо дар хона ворид менамоед илтимос ҳамунро ҳамун упаковкаи чизе ки бошад як маротиба агар гӯем ки зарар нарасонад ор набошад дигар чиз набошад яке упаковка сахт бошад шумо метавонед безарар гардед яъне ба ҳамун маҳлулои спиртӣ чизи оддӣ яъне чӣ тавр себро масалан бо маҳлули спиртӣ бояд бишӯем себро нест себро басанда бошад таги оби гарм шустан ва ба ҳамун моеҳои безараргардонӣ ё ин ки 3 соатон себро нахӯранд не себро новобаста аз оне ки вай давраи паҳншавии вирус мебошад ҳатман шустан дар кор чунки ман дигар 3 соат меваҳоро намехӯрам баъди харидан ҳани замон хушбахтона ки ҳани замон ҳозир бениҳоят паст шудагӣ яъне ки бартараф намудем ин бемориро лекин набояд гӯем ки фаромӯш созем ки ин беморӣ метавонад баргаштан намуна барои як савол илҳом дар сурати зери даст набудани собун маводи зидди уфунӣ дар ҳолатҳои экстремалӣ масалан инсон дар як ҷое ҳаст ки дастрасӣ ба собун ва маводҳои зидди уфунӣ надорад чӣ гуна метавонад дасташро бишӯяд бо оби холӣ мешавад магар дастро безарар гардонд на оби холӣ мутаассифона безарар намегардонад дастамонро ва дар ин ҷода яке аз пешниҳоди мо ин истифодабарои маҳлулои спиртӣ тавре ки шумо медонед дар давраи паҳншавии ин беморӣ дар ҳама ҷо дар гӯшаи канору кишварамон ҳамон маҳлулои спиртӣ дастрас буданд агар спирт набошад ба воситаи арақе ки менӯшанд на арақ мутаассифона 40 дараҷа мебошад маҳлуле ки безарар мегардонад на кам аз 90% бояд бошад ва арақ чунки ҳамон маҳлулое ки мо дастрас метавонем ёфта яъне ки дар дорухонаҳои дигар бо иловатан дар дохили худаш глисерин ки яъне ки пӯстамон насӯзан ва вайрон накунад мутаассифона арақ ё ки спирти тоза ин чизро надорад ва метавонад ки сабаби сӯхтани зиён мерасонад албатта илҳом мехоҳам дар бораи безараргардонии муҳит ҳуҷраҳо ва хонаҳо ҳарф бизанем қоидаҳои безараргардонӣ чӣ гуна аст масалан дар хона як нафар бемор шуд изолятсия ва қоидаҳои безараргардонӣ чӣ гуна бояд сурат бигирад дар ҳолати ба қайд гирифтани шахси бемор дар сатҳи оила сараввал ин муроҷиат ба духтур ки имконияти хобондан ба беморхона агар гӯем ки имконияте ба хобондан дар беморхона набошад яъне ки изолятсияи ҳама аъзои оила ин чизе ҳатмӣ мебошад ва муайян кардани як шахсе ки нигоҳубин мекунад бо истифодабарии ниқобҳои тиббӣ дастпӯш ва маҳлули безараргардонӣ яъне ки маводҳои спиртӣ ин қоидаи асосие ки пешгирии ин беморӣ дар сатҳи оила дуюмаш дар онест ки дар ҳолати паҳншавӣ ҳамон пеш аз дари мо албатта дар ҳама хонаводаҳо як матои махсус доранд ки барои пок кардани тоза кардани пойафзол пас аз он ворид шудан ба хона пешниҳодҳои дар ҳамон давра буд ки истифодабарии маҳлулои хлор барои безарар гардонии ҳамон пойафзоломо ки мо дар дохили хона ҳамин беморӣ ворид накунем дуюмаш дар онест ки мо гуфтем ки ҳама маводҳое ки мо ворид менамем ин безарар гардонии онҳо шустушӯи дастҳо ва инчунин
риоя кардани гигиенаи шахсӣ ки дар сатҳи гӯем ки хонаи барои таомсу пазива беҳдоштии умумӣ ин чизҳои асосии қоидаи асосии пешгирии меморӣ. дар бораи безараргардонии либоси бемор ҳарф назадем. бале аллакай гуфтаем ки вируси коронавирус он на он қадар устувор мебошад ва собуни оддӣ онро мекушад. Спирте ки мо истифода мебарем 70% онро нест мекунад. аммо мутаассифона аз сабаби риоя накардани қоидаҳои оддӣ одамо воқеи сӯратёбӣ ба ҳамин беморӣ мегарданд. яъне ҳамин шустани либос дар мошини ҷомашӯӣ басанда ҳаст. дар давоми 15-20 дақиқа дар дараҷаи 90 ки мо доимо ҳамон истифода мебарем. мошинҳои ҷомашӯӣ дараҷаи 90 ба фикрам надоранд. 60 доранд, 40 доранд. 60 ним соат басанда. дар 60 маҳв мешавад ин вирус дар 60 дараҷа. чунки шумо маҳлули яъне ки ҳамон маҳлули махсус истифода хокаи ҷомашӯӣ барои ин басанда аст барои пурра безараргардонӣ ва дарзмол кардани либос ҳатмӣ аст. алотмӣ гӯем ки дар маҷмӯъ мо ҳатман ҳаминро истифода мебарем. барои дарзмол гузаштан лозим аст. яъне бехатар мешавад. бехатар. дар бораи безараргардонӣ чун ҳарф задем, ман мехоҳам ки қоидаҳои безараргардонӣ, москҳо, ниқобҳои чандкаратаро шумо шарҳ бидиҳед. бале чӣ гуна шуста мешаванд? чизи оддитарин қисми дохилиашро ва қисми берунаашро махсус ба ҳамон собуни ҷомашӯӣ ё ин ки собуни дастшӯӣ ҳамонро ба хокаи ҷомашӯӣ камтар душвортар аст, чунки гӯем ки дар мошина бояд истифода барем. агар мо ба дастира истифода барем ҳамон дар давоми 2-3 дақиқа басанда аст ки ба ҳамон собуни дастшӯӣ ё ки собуни ҷомашӯӣ ҳамон истифода барем. ҳамон гӯшаи пурра ба об гардонем ва хушк кунем. пас аз хушк кардан мо метавонем ба истифода барем. гӯем ки ҳамин дар маҷмӯъ чизи оддитарин. дар масъалаи безараргардонии ҳавливу кӯчаву хиёбонҳо чӣ мегӯяд? тавре ки мо гуфтем вирус на он қадар бақувват аст ва гӯем ки нисбат ба дигарҳо ки дар давоми шабонарӯз дар рӯи ҳавлӣ меистоду ва ин ғайриимкон аст ва ҳамон чизе ки ҳамарӯза ки мо ҳамон чизҳоро истифода мебарем ҳамон барои мо басанда аст. 3 қоидаи асосие ки мо гуфтем ҳамонро доимо истифода бояд барем. яъне ки фосилаи иҷтимоӣ, истифода барои ниқоб ва беҳдоштӣ ва шустушӯи дастонон. ва ҳамон навъи хлорро мегуфтед ки кадом навъи хлор барои истифода роиҷ аст? бале дар дуконҳои зиёде ки мо медонем ки мо ҳамаи маҳлулаи хлори махсус ба савдо монда шудааст ва яъне ки 45 то 70 дараҷаро ҳамон маҳлулҳо мебошанд. ҳамонро гӯем ки қисми муайяне ки ҳамонро бо як сатил об ҳамон омехта мекунед ва ҳамон чиз басанда аст барои безараргардонии ҳама чизҳое ки лозима. яъне ки аз таги дар ҳамон матое ки таги дармон истифода мебаранд ба ҳамон истифодаи хлор хеле нозукиро талаб мекунад. ҳаминро бифаҳмонед ки дар кадом ҳолат истифодаи хлор зараровар метавонад бошад. меъёр чӣ қадар аст? яъне ки агар хлори 70% бошад, яъне ки 1 литр барои 10 литр об мо истифода мебарем ки яъне ки 10% хлорро мо омода менамоем ва ҳамин барои мо ҳам гӯем ки барои безараргардонӣ басанда мебошад ва ҳамчун бо зарар ва зиён ба пӯстамон намерасонад. яъне ки агар риоя накардани ҳамин қоидаҳо, яъне ки маҳлули каме бақувваттар кунем, яъне ки зиён ба пӯстамон метавонад ба бадан. яъне дар обе ки онҷо хлор илова карда шудааст, дастро задан мумкин нест. мо метавонем дастро задан, лекин пас аз даст задан ҳатман ба оби яъне ки равон мо бояд ҳамон дастонро ҳатман шӯем, чунки зиёнаш расонаш мумкин ҳатмӣ. сипос мегӯем ва таманно мекунем ки шумо ҳамеша тансиҳату солим бошед. ташаккури зиёд. хайр.